u kulu, prepostavljamo pari, znači da je romantična priča. tv-avala.com. Mislim da su svi gosti danas nešto poklonili i jesu. Eto, i dobar provod. Eto, možete da birate ili bioskopsku kartu, da odete dakle u bioskop ili da recimo kupite po ovim povoljnim cenama jedno od 50 naslova u izdavačkoj kući Laguna. I da začinimo naše današnje druženje još jednom zanimljivom pričom, i to sa azijskog kontinenta. Sve su danas odatle. Hiljade posetilaca u Japanu čekalo je u redu da vidi džinovski cvet koji je poslednji put procvetao pre skoro 20 godina. I poslednja informacija koju vam pružamo u današnjem druženju jeste sportska. Utakmicama treće kola sinoć su nastavljene kvalifikacije za Ligu šampiona. Naš predstavnik Partizan svoj meč igra večeras od 20 časova i 45 minuta. Protivnik je finski Helsinki, a trener crno-belih Aleksandar Stanojević kaže da bi bio zadovoljan pobedom bilo kojim rezultatom. To je to. Hvala vam što ste i danas bili sa nama. Ja sam Goci Uzbašić-Vuksanović, sutra sa vama koleginica Dejana. Biće podjednako zanimljivo, dosta ozbiljnih i aktuelnih tema. Obećavamo sutra od 10 do 13 časova. Sada obećavamo dobru ponudu Top Shopa i želimo vam sve najbolje. Ćao!